فرحة طاس تاع ثمغرة أكني وثا أكني لاق أكني فغير وسند الغشي اصني ناخذ نمير نسنا طاسي ويد جيوساني ويد روح نسيل عيدي وكن اثرج نتا مراياكي وكن ديكوفري لي نوفيل شونسون دو مون نوفيل البوم سلاني ثواشينو ثيق ديمين سلان ثواشينو يزلاتينينو ثيماينوثين ثادا اكني وثا خما دي ديو افيك اون انديان خما ان ديو افيك اون روس نخم دي ميلونج دو كولتور اساكين غادي يوث نتمارا ثمقراتي تسوجد لو فيستيفال فيل دي ميوزيك دو موند لا تورنينو وتحبسها كان ذا غينيا ذاك نتسمكتها ذاك مازال يوث ماراثون قرحات ذاكي ديال بيرفيليي ومقارن الفيستيفال دي ريتم بربر C'est le seul chanteur kabyle qui a fait le lien entre la chanson et l'écologie. C'est زي ما راح يصير انسب الاستقراريه اعتبر أشتاق عمي ناديك في الليل ففقت نبي غفولي قولي ويتنبي في الآن في قولي بتسبع على راس الجرب تنبي غفولي قولي ويتنبي في الآن في قولي بتسبع على راس الجرب ليلى لا 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 مرحبا يسوين تنمرتموني من دار زمانطاس نعرض سورتو مشطحنا قبل ثوبيكي كلمتنا كتقليلي Tim Lilith Nathan dit un cas pour à peu près 1 heure avec Zayen. Je reviendrai sur la présentation de Zayen. Juste pour vous dire le déroulé. Donc, on a à peu près 30 minutes d'interview avec Zayen qui va nous parler de son dernier album. Ensuite, 20 minutes, vous aurez la chance d'avoir 20 minutes de spectacle.
et après un goûter avec les enfants. D'accord. On va essayer dans la mesure du possible. هاد المسله يستقبلي عندنا نص فرنسي سقرا كتبنا فرنسا et puis نهضر بالقبايل اللي غادي يسلن اللي غادي يتوالي نبغى تكون lui puisque il y a un direct sur la page de la CB. La semaine Zaïd. زول سلمى زولك في الاول بونسوار ا توت يا توس الفرح ذا القران اذا الزير باقيين غروان ما تشيك ثم زاوت اذا الزير لا سي بي سنات دوبي 2000 الصفح ذا القران دور غرونا وكان ساعدين وقت في كازا العسلاماني كنسمح من هو قيدي عدنا انك يخمن ابشكي ضفايت سيسازنا ذي شكم في كيلو مركنتي ذي السوق يساجا ونرثان يساجا ونرثان هامي هامي هايلي هايلي هامي هامي هايلي هايلي Amine. Et aussi pour mon frère Rachid. Ok, Rachid. Oui, pour mon frère aussi Rachid. toujours des cours d'alphabétisation. Non, il n'y en a pas. Voilà, Amina. كمل. Merci beaucoup. Ça reste surtout mes douceurs. De rien en tout cas, parce que ça fait plaisir aussi. C'est vrai quand on voit le problème de l'écologie, surtout moi je voyais dans la vallée de la Soumam, c'était vraiment des problèmes pour les enfants, tout ça. Du boulot, hein. En tout cas, avec ça, Hamid aussi. À tout faire. Merci. Yael. Voilà, merci. Tu viens par ici, je mets sur iPhone. C'est mon travail. Les gardes espagnols. Oh non, mais les gardes espagnols. Oui. Voilà, merci d'Exaham. Merci. C'est là, avec Saham. Voilà, mon cher Louis. Tu veux une photo?